ia faapea na mua sa fotu ua li'a faiva ia sale laval i le saua ia tamafaga tap on your screen. O lia I faiva ia sale lavat. Ia o tele o mautinoa I le tūlanga le loloto lea o le ngafa lea o le ainga tātatau Samoa. Ai pei o le oto-otonga le nā o le laualunga o le saunga le o le ngafa. So hence why if we go back to where Samoans are angry about Can't hear you, Story. okay. Yeah. No. Yeah, now it's good. Now it's good. If you yeah. So if you're here to try and join the live and without sharing on the topic, please stay down there, please. Yeah. So no, yeah. I also feel if now because we're looking at some of the usos, they ask about why Samoans why Li'a Ifaiva is tattooing the Tongans. Like I said earlier before in the beginning of this live, the reason why Li'a Ifaiva is tattooing the Tongans is because in the connection between Tonga and Samoa is between the current line of kings in Tonga, the Kano Upolu line, Ano Upolu, the flesh of Upolu, through the Kamale o Ngata, who is the daughter or le daughter o ama pule le chief ama le nga oikonga le nga mafu e nga maua le lainga lea la kolenga faapea o ia sa avea matu hihifo. Remember in the beginning there were two lines of tuitonga. It was the tuitonga and the tui haʻatakalaua. Now their pea is called o le tātatau a Tonga. It's called Tavaka. Tavaka inamu. So Samoan, if you look at the connection, the connection is through Ngata, the founder of the third and final royal bloodline of the Tongan people, the current rulers of the Tongan of the kingdom of Tonga. Now, a lot when they became prominent, and the Tuitonga and the Tui Haʻatakalaua line was ceased to exist or was absorbed by the Tui Kanokupolu, a lot of the Samoan traditions was incorporated in Tonga. Au le mea lenga kae le Samoa le pea le konga. O le ainga tupo Tonga, the royal family. No Tongan was allowed to touch the body of the king. It was only Samoans. Even when the king passes away, o anga undertakers, if you look at Lawaki, the image of Lawaki in Tonga, he stands with a to'o and a fue. Now, there's nowhere in the Tongan culture where a fue and a to'o ever exists. Only in the Samoan culture. Those are the only people who can touch the body of the king when the king passes away. It was anything. So hence why ngau mai Samoa. O kainga fo ilata e Samoa o le pea ale Tonga. It's nothing new. O Samoa na fua tuai le faatufunganga o le tanga pea. A mata atu Samoa. A fai fo ila ua mate le la mepa sa susulu ma mu I Tonga I le latou tātatau. O fea toi ati afi atu ai. Go back to the source. Go back to the source where it originated from. They're coming back to Samoa. People are talking smack about Li'a Ifaiva, but he did not start it. In the early 90s, the first Tongan man to get his Tatau, his Tavaka again, was done in America. Su'a started it, Su'a Suluape, before he passed away. Yeah, now they're coming back. They're coming back to Samoa to try and reignite that fire. Connect, yeah, absolutely. Isn't that the pea that was ka in tua moku? Ese foi le pea le tua motu. Man meanga ese ai foi. O tua motu. Le ta u taimine o le fonge, o fa makesa. O le fa makesa ma le fa tahiti. O tua I le o I tahiti le ka o tua motu. Le tahiti fa solo kwai nga le atu makesa.
ia o taunga lena e ese fo ile le ai tato vai fo i tangata fo ina e fo le lato fo a mata mai la loi vai e o fo ai lunga i lo lato from the torso. I missed the beginning. So You can I missed join the the beginning. live if you want to. Can you see Comment in the that? box. Ofesa wele man. Missed the beginning, but ofesa wele man. Mana ia le te sidia le uso ia bigi. Ole mea la le ia. Ele o ia se ele o mo se fa mau maunga. Po ai le urua i tau pouna. Na ia na ia la e ia le mat. Pau le mea le e ia. O alo o tupu matamali o Samoa. Sa la tau la e ina le mat. O te maitai sa la tau la e ina le mat. O le malu fo ia. E to te tilo i ese umaha e tele ese pattern so ese ia pattern so le mat. Ai tasi ale me e ta o le malu le me le pe se fata fata i mane le e tu tonu au nga vai o le teina. O le me le na ta o le malu. E o le pattern ale na tasi ale wa ingoa atoa i lava le malu. Ia lo ia usa atoanga. Ia to no le fo ia inisio o sa mo e mfaiona la to fa so mai le tulang. Ia le tali mai feli o mafua o le sale la valu I iva. Ia a tonu ai e mo le e maua mai le uso ia feli le tali o la ofisili bigi. Ia pe uma fo ia e tanu e dan le uso ia feli. Ia fa isi lua tala noanga I tua fo ile so soani to e oi. Malo. E vai e tangata le nei o ke loa. Yeah. Fai uia la pika fai uia moto pua No, his brother. Little brother. Actually named after Waki. O le maria ia li ya li story. O lo wa inga konga wa le ma lo le no ulu la wa. Le mako piko konga le. A fi sa sanga tai lunga. O te tonu wa o vela ho il fala. O le vata to fa so ne via. Right. Mana ia te le fa so le ne via. Matango fie. Ia matau po tala no I fa tai fo ia te utou. We na mawhai o na whanga mai lunga nei. E whai atu sa tau wha matalanga fo. E winga fo I so tau fo I manatu. I le mafuanga pe o si uso po si tō whine fo I lea o hei lala. Wha tai tele. Ia mai se hei mau. Ia ole toa ole loto. O ulangona e pe o na e sau noa se moso. E moni la fo. O ulangona e whai ai. A leanga o taha tau o ngā nuku mare. Tu manga I whanua. Nanga tatou masari mai a tatou tua. Ele I ai nā meo. Whawhia whine o whawhatama I la aso. E peo se whine whamau vana le mele o le tatau ma le sunga I miti a tama si tu. Ia ma le malu o le mawhine. O si tu whine fo. Nau tatou whaasoa nevia o tase matango fie. E whawtai tele atuai. Ia le pokalama le toe sasaa le fafao.